sa kulong.
Ako yun ang tudok ko nun.
ako nun.
Thank you, Tay Hefty, Madam. Salamat po. Ayan, busy ako doon sa likod bahay. Thank you, 5 million viewers. Ayan, salamat po. Mag-end live na po ako. Naka 2 hours na ako. Thank you, Madam. Tay Hefty, Lola Sweet, kay Kuya James Ridley, kay Manay The Romancos Agnes. Yan. Si Manay Agnes. Thank you, thank you. Sis Antaray. Ayan, thank you.